okutongoza project ezi kukurirwa omujecerwa mukuru w'ihangabo wa district ya Rwampara Harriet Nakamya kandi batandikira harimo Ramatu Primary School biguraho buraro bw'abashomesa obumazireho miliyoni 9 Reba nikakora ki kandi yatijani wo kireberere kibe smart okay tukubanza mutagatuye ikizingo kirya cyebina bibiri kandi twashemerwa umwanya w'ikirero ngakubwaza n'umushimira nzakongera n'imiti nzakongera mu kintu nakagudo ninjira nzaga tukakora kaka tukakora very important in Rwampara. Rugarama 3 Primary School muri kino ntawno kanso batongwize cyombeko cy'ebina bibiri ekimazireho miliyoni 95 kandi aha mukuru wa district ya Rwampara Richard Omugasho ayirukiro kwataho ahabwa abashomesa butakora kurunje umurumo gwabo. Ekisanje eki it is kisanje akuna wapi no siri kisanje akuna siri yes kisanje akuna siri kisanje jawabu kubyama Mantuira, tikubyama mu kikanda okuyaba kwa tukole milimo yitu ngebi so ahe teacher wiyabyama tiyoni twisha tiyabeta abana bashatu bana batano 14 minus 14 minus na niyo matu kwa 14 minus 7. Oh my god, each class is 2. Two teachers. Abana below. First grade 0. RDC ayirukiro kwataho ahabwa abana bacha bari mu mashomero ga government mu district age. Namazima these two schools Miramana age Rugarama ere n'abana bace. Abana bace ni a teacher I think kakoraje kumuburayizinga bazireje ekya kabiri overcharging bastama mu nzuko zabo babazire bashara mweki namazima kumbe wa last time ke erastiyo ke abana tuna bamusigire kano fast hatecho niyo answer ngwenu w'abantu wenda kwinduraho yotakaza kureba ibindi manyabazire bakundwa n'abantu make abazira abantu bagareterwa ki performance y'abantu abinja bazire babemba mbatina kureta abana bareba ishomero rutari mu byombeko amanyankwa kwikamba kumushabe sente za bwombeka atoshanga nandarumbe aha amashomero gayombekirwe so nco wano reba ntugambirira ba head teacher kandi zakongera gumantu batera umuranga hato butwayombeka tukabahereze bizimbe bagambira bazire bareta abana tubacine buremezi bwo kwombeka ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.